Ne daj Bože i sveti Vidovdane, da elitni crnogorski intelektualci tipa Borislava Cimeše nekim čudom postanu višemilijonski narod. Jer bi se, s obzirom na stepen njihove mržnje prema Srbima, brzo zaboravila neka ranija stratišta. Da je to tako, uvjerit će se svako ko makar letimično pročita Cimešin tekst pod naslovom Promašaj Kosovskog zavjeta, objavljen u Podgoričkim vijestima uoči ovogodišnjeg Vidovdana. Sreća je, Gospode, i velika milost Tvoja, što ih ima svega šaka jada. Falim Te, Bože Svedržitelju, zna li iko kako se preziva Borislav Cimeša? Mržnju crnogorskih Cimeša protiv Srba i njihovog identiteta ništa ne mobiliše i ne dovodi do usijanja koliko pomisao na Svetog Savu i na Kosovski zavjet. Znaju oni dobro šta je najveća brana ostvarenju njihovog nauma, čija je suština zatiranje srpskog identiteta i nasilna asimilacija Srba u Crnogorce. Nije to ništa novo, jer, kako kaže srpski pjesnik, u vrijeme dok je Sveti Sava hodio zemljom, još dok se zvao Rastko, napali su ga psi, kao što i sad napadaju svakoga ko se uputi Savinim tragovima. Sveti Sava je pripremio Srbe za Kosovski zavjet. Čestiti knez i njegovi vitezovi časnog krsta i vjere hrišćanske samo su ga na Ubavu, na polju Kosovu, mučeničkom krvlju posvjedočili. Od tada do današnjeg dana Cimešama svih dezena i ideoloških usmjerenja preostaje da pred ogledalom Vidovdana mrze Srbe i njihovo ključno moralno načelo da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka. A Srbe mrze zbog toga što u ogledalu Vidovdana sebe vide onakvima kakvi jesu, a ne kakvima za sebe misle da jesu. Čim se Srbin odrekne tog visokog svetosavskog kosovskog moralnog načela, on automatski prestaje biti Srbinom. I to je shvatljivo, jer nije lako biti Srbin. Da je lako, ne bi bilo ni Cimeša. I eto kako nas mrze, mi ipak moramo da ih na neki način razumijemo. A i taj Sveti Sava i taj Sveti knez Lazar mnogo su, brate, visoke moralne standarde postavili. Hoće sladost raja, a Cimešama je do blagoutrobija. Hoće na nebo, a ovi više dukljanski Hollywood na čevskim uglima. Caru Lazu je bilo zemaljsko za malena carstvo, a Cimeše bi htjele da od Katunske nahije nekako naprave Misir, a od Cetinja Rim. A da bi to postigli, neophodno je da Cetinski manastir nekako pretvore u Vatikan, a Svetog Petra i Njegoša da hirotonišu u vijećnike šumske skupštine iz Jajca. Brodu Kamenicu, kako je njihovu državotvornu ideju još 1851. godine krstio narodni pametar Sula Radov, misle da stave u istu ravan sa nemaničkom državotvornošću u koju je s divljenjem znao da gleda čak i onovremeni civilizacijski centar svijeta Carigrad. Zato nas Cimeše danas ubjeđuju svojim kvazinaučnim vetlucima kako je podlovčanski plemenski vigvam važniji od Gračanice i visokih Dečana, a da je plemenska nepismenost važnija od svetosavske pismenosti, da su krvne osvete viši oblik prava od Dušanovog zakonika. I onda zbog toga vrše avnoizaciju istorije i utjeruju u laž Svetog Petra Cetinskog i Vladiku Rada izmišljotinama da smo mi Srbi izmislili njihovo uvjerenje da u njima, kako je to govorio cetinski čudotvorac, srpsko srce kuca, srpska krvca vrije. Nije naš, već je njihov problem to što su Cimešama klecavi identitetski temelji. Neka se ne boje. Niko ne namjerava da ih okuje i zamrzne u kosovski mit, jer bi to značilo da taj neko namjerava da od njih, ne daj Bože, napravi Srbe. Čuj oni Srbi, ne daj Bože i sveti Vidovdane.